Re a leboha he baratuwa ka lebitso la Jesu. Bontate bana beso re majitama ke mamotho le ke phiello monna le na le dumelana ka tla batla di safety boots ba le le tsileng ba ke batla hore le tlogona ho thola di safety boots tse e khona hore le thusa hore le khona ntse le ya di molekasi be le theoela be le hantle e go pa fela re a tumeleng kaofela ke batla fela o tloetsa thapelo se rata o dumela modimo hore o na le lebaka hobane re fihlile tulong ena a re ata fela tulong ena ho na le morero wa modimo o na le seo modimo a batlang ho se etsa maphelong a lona e re bebele ka tsatsi le leng Jesu o na haola ka tsela empa e re bebele ho no tlameile hore a fete Samaria hobane ho no na le mosadi ya neng a na le mathata ya senyesemane re it was necessary ho no ho tlameile hore ho sengwa letsatsi la kajeno e le re tulong ena ho ne ho tlameile be ho sengwa letsatsi la kajeno ha o tlile toropong o utlwa lentswe lena ho ne ho tlameile hore ho sengwa letsatsi la kajeno re go bolelle ho na le batho ba bang kajeno ke letsatsi la bona la lepato ho na le batho kajeno ba bitswa bafu ba ya mabitleng empa wena o tsuile ka mohau e letsatsi la kajeno ke rata hore hohle mo utlwa lentswe lena o le teng wa tumele re etse thapelo batho ba tlameile ho ya kerekeng empa kereke e tlameile ho feta ho tla bathong o re morena Jesu sinokwane ha sitle ha iso hlaba le ho tinetsa empa ke tlile hore di be le bophelo di bone ka ho fetisisa buka ya Exodus chapter 3 modimo re ho moshe o tlile sello sa bana ba ka Egepeta me jole ke theoile ke tlo ba nna molela hohle mo mametseng le teng modimo theoile o tlo nna molela mamela moratuwa motho ya o nna molelang ke motho ya dulang tweng mo no tlamele ho dule wena teng motho ya o nna molelang ke nka lehlakore la hao modimo re ke nka lehlakore la hao nthong e o hlahetseng re ke batla hohle mo le teng re tlo etsa thapelo mamela baratuwa bebelele motho dumela ka pelo ya hae aba bolele ka molomo wa hae hore Jesu ke morena me wa bolokeha it's not what we give you it's who we give you hallelujah asisna taba ro fai ko taba ro sia le ma obane le Haruna re se re tlwile tulongena o temo le bedwa Israele bebele re harobali ere mkhao tseli hore mina thoko hoja ke sina wena Jesu moluki ya motle ke ne ke tla bona ka itshwarelo ya dibetsa ka tsenata letsatsi la kajeno hohle mo utlwa letsule na la morutisi ke di ho le teng ke kopa hore re tlo etsa thapelo be ke batla bohle ba dumelang hore ntwe re itlisitse mona ke nnete ba etse thapelo ena le nna re etse thapelo ke re kaofela morena Jesu go tlule lentswe la hao pelo ya ka ya dumela le molomo wa ka wa bolela hore Jesu ke morena tshwarele ditlholo tsa ka hlatswele magopo a ka o ngole lebitso la ka ka jeno bukeng ya hao ya bophelo ke a leboha hore madi jwale a lefile le Jehova o kgotswe a Kriste morena o na le motjhemo ha ke fihla mona re moruti skiti re kopa lati a ke tlo fa lati ke tlo fa tlhonolofatso I'm gonna give you luck, I'm gonna give you a blessing ke tlo fa tlhonolofatso e re la ba ka o kenya ka ra khosho tla tsopila hore mo pesa le nele ha ka tsamaya khosho ya moriti wa lefu ke ka tsoa bo bele ha bole mo phomane o na le nna le re la haisi kokotlelo sa hae ke tsona tsensisa mo pesa le me o re ke le la letsa mahlo a ka dithabe thuso ya ka e tla tswa kae e tla tswa ho Jehova ya yentse mahodimo le mafatshe ke molebedi wa Israele ha robale ha o tsele bina thokoro ka hlala ru wa fihla le difefo ruri siswalle sa Jesu asina usutha baratuwa hohle mo utlwa letsona le leteng
Ha se sketi ya ye memola ke mo haua modimo gore ke bone ke bontsisitse ke theuile ke tlo na molela modimo wa lerata modimo wa le kgololofatse modimo wa le kgatsetse sefahlego sa hae ena thoko gore se di bodibeng jwa mahlomola mo ke neng ke tibile ha ke se ke a tibela Jesu a nkgopola a ke re shape matsogo ga re dumela gore re hopotse ke Jesu re hopotse ka jeno halleluja gore mina thoko ga bohloko mo kena botuba sheba Jesu gobane sefapano sa Golgotha ke diba sa matshediso mookamedi ya rena o tseba seo re se hlokang. But I think we have few pair because na le batho ba re la ra kopana le bona mo ra ka di size tsa bona. But what are we going to do? Re tlo kgona go fa be re kgona go ba fa be re sa kgoneng, we gonna take their sizes and we'll definitely come back. Ke re ka bereka go fela. Now ke tlo kopa Ntate Maya ore a tlo kgona le mada ba thuse ba le ba ba tsebang ka di size tse ba di thusang tsa this safety boots. Then Baba will give them the safety boots. Then Baba Sakhono Batusha Kajeno will take their names and their sizes so that Tena so di etatse ni tal tise tsa di etatse ni tseke tsa mosebetsi hore at least antse le ya di mo le tlase le tsamaya tsena le tal thusa hore le kgone hore di na le lifespan e enough. But modimo wa kgotswa le hlonolo fatshe I will just come and make a prayer. Mama ya, ma bishop, le Muruti Maya, you can do that. Arif kale kabani piallo kai. Piallo ma fusana ki man mena rubile le bona pili. Le size is abona le right in Muruti. Ko pale thuse piallo le mavusane he Muruti Maya. Kana le na ini mo akere mo fe na ini he mama ya. Auna na ini mo. Kena ini yo. Kena ini kyo. Kena ini. O shapu biji. How God to serve. Aku tak naik ni yang ngomong ni. How God to serve. Kita boleh. No pusha ka tse pi he then re tla o tholla na ine ngwe tate o kenya manyana ona 7 ona 80 ka butsi tse tloloka mo fe 80 tate 80 tloloka ke 80 ya 80 ka ba shapo 80 eta oh, mara I can hand over. 80 tak push out, mabusan ni. Itaw push out 80 o mabusan ni. Ko pale me fela skela tsa mari tsa thapelo fela mabusan ni. Dade. Okay, I get that. Marawan na ini kamu, 10 ya na ini meluka. Kenal 10. Sama 10 ya udah, dengan na ini 10 kali kau usika itu suara. Kita 10 ya.
Thank you. 9 will be better. Give him 9 then. Or a 9 it's a fit. 9 will fit. Can I 80 more, Mama? You find that on 8. Yeah. 8. Love you to wake in the money. Get 8. Love taking. Get 8. So 8. What's 6 again? 6 if yeah? Love. Ako better. 7 again. 6 again. Get 6 here. Get 6 here. King, get 6. Egema. Get 8 here. Right. Egema. Come on. Okay, look. What's up? Okay. Go para skeleton wa ke re kwa skeleton ma re tse thapela o tsetela bana beso ne 80 kana le mola 39 ke 6 no tse di tseta na le petse di tse 4 tseta. Are you well? Just write the name then. What is that one? 8 will be better. Kimanga shokan 9. 8 is coming. Who needs 9? Kimanga shokan 9. Tollenga batlan size 9. Ushapu ya ushapu. Utengwa 9. Iko pa size 9 ya atle. Mutoti 9. Rata trelata, just yalla tat. Nia familia. Okay. You can be school, ne? Thank you. Okay. More says ka 5 and 6. They got a 5 yola. Okay, we still have 5 and 6. So I said, I'm going to go to 5, 6. Kako sala tsetsa rona ke yo teke ba school ba uthi ba school ba umlata buti ndimlata buti ne ke a bona all right no love re ka etsa thapelo then ke nana re ba batla sala batla yema. Can we just, guys, if you are done eating, can we just have a prayer? I want just to bless you before I leave. I believe we are starting a family here. Hallelujah. Our family more. Memo di mo khotso tlo etsa mehlolo. Arga kwala masore a rapela ke le hlonolo fatshe. Modimo a etse mohlolo maphelong a lona. Ke rapela le bana ba lona ba bang ke a tseba le sile bana hae. Me thapelo ya lona gore morena o ka thusa. Ke khona o thusa bana ba ka. O ka thusa ke khona o thusa batswadi ba ka. Be ke yona thapelo ke batlang o etsa letsatsing la kajeno. A re kwale mahlo. Modimo ya na le teng ya tla dula le teng ka ho sa feleng. Modimo wa ditshepiso tsa hae, modimo wa nama yohle. Ananto itenge ka usita. Unile wa setshabelo sa rona ka mengwaha le mengwaha e sa lule modimo. O loka ha ho phahame o etse dintho tse kgolo. Ke setjhaba sa hao. Ke mo sebetsi wa matsoho a hao. O itse o ba tsebile pele ba botswa dipopelo tsa batswadi ba bona. Me modimo wa ka ya na le matla morero wa hao ka bona e ntse le morero o ba tlisetsang khotso
Jeremiah 29:11 o re ke tseba merero le mehopolo e ke nang le yona bakeng sa lona. Se merero e tla le utlwisa bohloko empa e tla le hlonolofatsa. Re a rapela ra bo sa feleng. A ikebe letsatsi la mohlolo, a ikebe letsatsi la phethoho, a ikebe letsatsi la phapang. Ha o ko ho bene le se setjha se tswalwang maphelong a bona. Hobane Modimo wa ka e re Bebele ya qadile mosebetsi ka hare ho bona. Ke yena ya tlang ho phetha. Ke Alpha le Omega, ke qalo le qetelo, ke lefika la mengwaha. Ba o tshepileng ba keke ba swaba, ba keke ba hlajwa ke dihlong. Re a o boka morena, re ntse re thabela wena. Re sa phela, re leboha hore la ebe a re sona a re na dintho tsa bophelo mara re sa phela, la ebe a re so sebetse mara re sa phela, la ebe re lahluwe ke batho mara re sa phela, re sa phela. Re leboha bophelo, re leboha bophelo, mina thoko hore bophelo ke wena fela empa batho ha ba tsebe. Re a leboha ra bo sa feleng, ba hlonolofatse o ba boloke lebitsong la ntate, lebitso la mora, lebitso la moyo halalelang. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We give God the glory. May God bless you. Are we waiting for somebody for those 4 pairs? Okay, great. Ne re kopa fela bo abuti ska bala tsaman re tlo nka fela snepe fela ha re no sebedisa difahleho tsa lona re tla di hlompha re dipate but disponsing o tlameha fela re bontshe fela hore mosebetsi o fetetse ho lona. A lebo o monate ngwana mme Master P o kae Master P mafusana ke lona mantja ka ke ya kwa mafusana